Afande Empire tuvuga amateka dukora amateka, wowe icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'amateka akurikira. Murakaza neza kuri Afande Empire. Uyu munsi turaza kwibuka no gusobanura ubuzima n'ibikorwa by'intwari y'umunyarwandakazi Marie Immaculée Ingabire, umuyobozi w'inararibonye mu kurwanya ruswa, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu kandi w'intangarugero mu guteza imbere ubutabera mu Rwanda. Marie Immaculée. Iyi ni Afande Empire. Wowe icyo usabwa no gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'amateka akurikira. Afande Empire, tuvuga ukuri, dukora amateka. Ingabire Marie Immaculée yavukiye mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'1962. Yize itangazamakuru n'itumanaho maze atangira umwuga w'ubunyamakuru mu mwaka w'1994. Yakoze nk'umunyamakuru mu kigo cyitwaga Orenforo, aho yagaragaje impano ye mu gutangaza amakuru no gukangurira abantu kumenya ibibera mu gihugu. Uyu Ingabire Marie Immaculée ni umwe mu bashinze ibigo byinshi by'abagore mu Rwanda, birimo Profam Twese Hamwe, birimo icyitwaga Haguruka na Rwanda Women Network. Yayoboye delegasiyo nyinshi z'u Rwanda mu nama mpuzamahanga, nk'inama ya kane y'abagore yabereye mu gihugu cy'Ubushinwa mu mujyi wa Beijing mu 1995, ndetse yewe n'inama mpuzamahanga y'akarere ICGLR, aho yari perezida w'inama y'abagore. Ingabire Marie Immaculée kandi yabaye perezida wa Transparency International Rwanda kuva mu mwaka wa 2007. Mu mwaka wa 2012, Ingabire Marie Immaculée na Transparency International Rwanda begukanye igihembo mu guteza imbere imiyoborere myiza mu gihugu. Igihembo cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza RGB. Yongeye guterwa kuyobora indi manda muri Transparency International Rwanda muri 2021 kugeza yitabye Imana. Ingabire Marie Immaculée azahora yibukwa nk'umuyobozi w'intangarugero ufite umutima w'impuhwe n'ubutwari. Yabayeho mu buryo bwuzuye yitangira abandi, cyane cyane abagore n'abana b'abakene, ndetse akaba yaragize uruhare runini mu kubaka sosiyete itarangwa na ruswa cyangwa ivangura. Aya yari amateka yaranze ubuzima n'ibikorwa by'intwari Ingabire Marie Immaculée. Ntutindiganye gusangiza iyi video abandi, kanda kuri buto ya subscribe kandi uduhereze ibitekerezo. Murakoze cyane, tuzongera guhura mu zindi nkuru z'amateka zidasanzwe. Iyi ni Afande Empire. Afande Empire, tuvuga ukuri, dukora amateka. Afande Empire, tuvuga amateka, dukora amateka. Wowe icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'amateka akurikira.